Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng United New Trap Movement Central Body haka khandai terek matab na jembang arajar arpo. Kala lek no senyang daki marbam shiki konswen ki belari bat sumar HAW Thomas Girls Home. Kabadan haka shnong jaya lum sentiau Shillong. Haka ni juga sengi ki dikhot jong ni kaseng hapo ke jelam jong presiden uba Charlie J Rani kila len ban ajirap ru haka wai pat ke jakari konswen ya ka belatip kerteng kum kalawai ba pernai kabadan hapo ke shnong lang kerding Shillong. Ini nakalian ka Shillong City ka United New Trade Movement dapat ting petha bandon ringkat jong ka Central Body ni ngila kan lihat konsol bangin wan yarap dan company kapor oh ini pan maaf nomor bangimla bande kambun nanta duki baro handai lihat sekap bangila ngila yok bande kene kasih ke ba ni kemen sisa bangila yok bande yarap mat ka kunjuru ngai ku blei we member juni ti lawan tiba lakloi ban mare lakloi ban pulut kapor jengki ban wan kana majengai kun opor Shillong namolai bekeleng-keleng ngilai don ringkat mata kene kasih ni ai ini suhu but ye ginong punya ki bapak ni kun jungi ki ba sak marwe beli ni percaya henry samla no ki kla don rekat batun biang gawe ru ngi kuntuhi ya ka government ke jungi ba dalong bala hakum kene ka por subha ban pek lem namta kini ki orphanage namta de ki ole chum ba kiwe ki banta ki badon kam jungi rap nadu silva la pun pato ya we khot sele belum environment secretary juga Central Body nadu waktu wasihi bagi akun tar ladon ya ba shio tambe tinggi layos no ya jiput belum jangka na kalian jangka interview kamasum kalian ka bam bodi mo ini antan kon kini kesian gaya di kebuat kembali kuat manai long chui para sing halang ni para komiti bala menyarap yang bakin subha ladalong kepala kami baik malam no kami di orphanage di Jakarta Pusat Jakarta men marba ini ketua ini itu kami ya keempat om tangata marba kat kajiyo skim sokar ho ini tumpai ba shong kata jelah berkoi New skim lagi NFSS jadi skim untuk kirasyon ka banggidan kau New York dari company kita lebih senja beliau lagi tahun didonos sebagai hai kumagan for bahkan di lockdown wat nomor beliau ni nak kalian sing sekolah dan kuliah ini nomor tadi kau ma nilai ini bagi balang gilak hanglut ke kadumut bagi pelong di mana di jengki sampai minta iki do kalian donation semua ki ajeng no sinyang kalian kilometer stan nak kalian lakalong kalian binung balang gila kan jenjar ban poy di deh akan gau bangi saralong bangi sapoy bangi watra ya bangi poy itu marba mardi ni toy ban misno ban piach ban tot chek government lu ba kan subha ban fight mat lem shikini shakun kini ki orphanage kang ba kanung dan kata kajing kalanot bahkan sian bahkan tam kini ki kun samla kun ki hak ibadat akan tam kini ku gini di orphanage kinong do panji teman ini yo lang kumbe Pinagaling ka Edith Thomas, wali kicipis assembly ni ay ko play kapang yaga UHM ka organization ka balawan hagan ka kung dini ban adherap hagan ni kapor ka ban CMGA maka patay beraway kaya kando ya kajing haga kamtam haga bang de limbaga di putri pastor ya kan ni organization ilayawan ban wan ay sumubha yaw khaw yaw nyang tuwe kijen kam ba de hapam ban kumga homi ba ikna pa ropani ay pwede songo na kamtaki members ti balawan banya no sinyang ya kaniga kinikitun ay kamtaka homi kami ban ni duai roble unang dari sabati ba pinangla ban nangyarap itu pat di babon tiba cendi kayak aku makan kapor kaba ni akan do ya kan klam kaba sar keleng setelah kepercayaan ban ubay unang ku ba nandam ka badan ni ka send de jongki
But kung ka sa Christian ka assembly ka away but ka home jini but ka Eden Thomas ni ay kublay terpang iti.